Misail mga chen omram rig rab reng thin North Korea a Ukraine run ban san du haulo Russian President ro thap zet Putin a jin chungchang hian khovel a thong tak zet khovela nuclear ral thuam nga bere in chal Russia le nuclear ral thuam siam a ban san du lo awanga khovel ram tam takte in sui khom na pol United Nations mevin atui thlara vo in thlenga ala hrek mek North Korea ram ten mai chana in mu zairela dokan khata cholhui an kil dun ta thut mai hian khovel ral mon na boruak ati chhiat zual ngei ringin mitinin an ngai ven em mekani Kim Jong Un pa dam lain kumsom ni pali liam ta khan vo in thlenga Russia president lani reng Vladimir Putin hian North Korea ram hi alo tlo to a khovel khoi mun po a man mai thei tura thupek omsa diam to po poisalova North Korea rama Putin jin hian chan thate anei lo thei lawang khwalpang zina jin satlia ani thei lawang ti hi mithiam te mu le riat dan ani a eng thuruk tak soyang mo ti le eng tak rel chuak dun mo ti hi khovelin riat achang ngoi an khosajia ena ngai ti thathei ngai mol lo mitorot pani mai chana anin dorna chungchang hian khovela soi ngin ngei arin omsi a kan mu le riat thei ang te khon khomin tun tum chu he mi chungchang hi I han soi te ang thupuya kan lu tak main artificial intelligence manga machine learning data set siam tuma malamek kan ni awangin kan chanchin thar le lin te hi angya langanin angai nom na lam hoitin zon mi alwa ji ani ti min lo hriat pui turin kan be sei chawa chanchin thar bi ka ngat hi chuan thloi thlum te chiam lo hi chanchin thar zia dan phung ani ve reng boka wangin hrian na bel cha tu le fin na min pek bel tu ani hreranin angai thlak dan tok I lo thiam mai don nia Russian President Vladimir Putin chuan kumsom ni palichunga atum khan na atan khovel ram dang te laka in khar khitlat North Korea atlo a North Korean hruai tu Kim Jong Un chuan kum susan State Guest House lam apan pui ma in zu ni som pakwa ni lai ni ma taka Pyongyang thlo na tum huna alo muak ti in sarkar din Korean Central News Agency KCNA chuan apuang Putin a jin hian khovel ram dang te laka in lasang heng ram pani te in kung kai na hi so nge atumani heng ram hruai tu pani te hi tum thumun an ni a ni ni o tu Russian president jin hian ram pani te hi tilom tonin khothlang ram abikin United States ero ati lung nur ngei arin om Putin le Kim te hi engtin chiange anin mamo ton I han bi chiang teang Russia president in North Korea atlo chan bulpui ber chu economy le military ani mel azin ma khan Putin chuan Moscow le North Korea ramten thodun na huap zo nei se adu ti alo soilok to heng hroi tu panhi te hian inrem na thutlung zia kin media lama puanzar tu thuchwa an siamarin omni in Reuters chuan atar lang Sarkar News Agency KCNA chuan Putin le Kim te in kom hi chinchia tlak tak Russia le North Korea in thian that na le in pum khan na ro pui tak lan tir tu ani ti in antar lang ni in Associated Press AP chuan antar lang North Korea thu thar the dar tu ta tar lan danin heng ram pani te tho dun na hi du le tum thumun nei sang ram thar din tura chaktaka thok tu khol angani North Korea sarkar chanchin buin Putin a thu soi an zia danin Russia le North Korea ram te hian khothlang ram te thunun lo in sum don ton na le sum in thon ton na te siam an tuma Russian hruai tu hian heng ram panhi te hi tourism culture le zirnalama te anin ti mason ton don ti asoi North Korea chu US norna blackmail ba ka sipai le ral thuam manga vona laka humzel atiam bok Moscow le Pyongyang te hi kumsang ni le somni pani February thla a Russia in Ukraine arun achina khan anin po zuala he in do na a kiman Russia athlop chungchang hi hengram hruai tu pani te in kom na hian an thu pui ber ani arin om ti in BBC chuan antar lang
azin ma khan Russia hruai tu hian Pyongyang chu Ukraine beina ang het taka trantlat tu ani awangin alom ti soin heng ram panhi te hian in thurwalin khotlang ram tangrual te thil tum ma chon turin anin pei reng ati Russia le North Korea ram te hi rem chan wang chawa thokdun ni in zirbing mi ten BBC anshil Ukraine in dona a Russian silai mutlak cham phusuturin Russia in North Korea abeiseya North Korea po in ral thuam lama technology mason zong nei adu ve bok North Korea hian ral thuam siam na industry anei tamawangin ral thuam tam tham tak asiam chuak zung zung thei silai muka tlang theilo rel manga September sa ni le somni pathuma Russia chwa lama azin tum khan Kim hian Putin chu mai chana aloin mu pui to ani kha hetia ram ro pui jok hruai tu lu berin azin chilta ka chuan North Korea in Russia nena silai mu a supply don ni oma tarlan ani US State Department in kartir lama atarlan danin Pyongyang in nikum khan Russia nena silai mu bom singkhat le sang khat zet alo thon to a Mars thla a US thunei tu pakhatin apu dana phei chuan nikum September thla atang khan Ukraine beinan Russia in North Korea missile somzet akap chuak to Moscow le Pyongyang te ero chuan North Korea ral thuam man chungchanga pu na hi an phana sa hle thung Kim chuan missile ti changklun na turte nuclear ral thuam le wan sang project changkang jok te anei theinan Putina puina adil nuclear ral thuam le missile siam aban san du lawa wangin United Nations Security Council chuan North Korea hi kum engemaw zat alo hrek to ani economy le technology mason jok te manga pui hi Putin chuan arem ti a aleta North Korea in silai le lai pui mu te apive thungang German sarkar media DWA article pakhatin atar lan danin Russia hruai tu lu hian tuial theile gas telin leilung hausak na North Korea in amamo ngoi te pek chu athupungin arem ti to ani ome North Korea hian Russia ram atangin eile in baka mamo dangte acholut reng to a Putin azin hian Kim chu indona awanga Russia ramin amamo bel ngoi na thok tu tur tamzo ka thon lut turin amin ngei rin ani ti in DW hian atar lang bok mithiam te nen atanga an thu don tar langin CNN chuan Kim hian Russia ral thuam changkang tak tak te nuclear ral thuam siam na man ro puiber uranium thlit fim dan le tui hnuai long tikal tu atana nuclear man dan thuruk te hriat adu ngoi ani ati heti lai hian nuclear program chungchanga chuan Kim hi Russia in apui ngal vut lawang ti in mithil chik mi ten an soi ni in America a media ten an soi Moscow in Pyongyang nena in kungkai na ril jok asiam hian US le South Korea hul atwai thur hle Kim le Putin te tan hian hetia in tlo ton hi khowela hian anmal tan big laweti hriatir na thazet ani Putin chuan Russia in thian aneya Russia in ral thuam atlak cham ngai don lo wangin Ukraine tan indona achak ngai na a omlo ti in Washington in khwar Center for Arms Control and Non-Proliferation a an senior policy director John Erat chuan CNN ashil Putin chuan North Korea nena an thodun na chu thian anei nge ti le US chu khovel marhuai tu ani ti do dal tlat tu an om chiang ani ti lantirnan amang nge yang Russia apiang le Selian Japan rama Kikusikan University a thok Professor Yakov Jinbak chuan Putinan Pyongyang atlo hi inri grab na ani ti in uluk taka chut lok diam nuwa ramven himkonga thok ho US South Korea le Japan ram teri grab na le Europe rama NATO tangrual ram telaka changni lavin khochak ram top thlengin Russia chu achak ber tia in lantir tumna ani ti in DW hena asoi UN in a hrek chung le khovel khoi hmuna po man thei tura waran omsa diam ni ma se tuipui ral rama te po zinin Putin hian adu chu atimai zel ti hi khovel a hriatir le mek heti taka Russia le North Korea in kung kai ril tamai hi Soviet Union hunlai ata to a la ngai lo ani ti in thilchik mi tenan soya
anin kung kai na hian adai rei don nge don lo ti hi lamu thei chia lo ma se khotlang ram te ne na in do na tia an phua chop thil awangin dule tum thumun putin le kim te hian rei lo te chung tal chu a hlok na an tel khopang ti in North Korea zirbing na chungchang pholan na 38 North website nei tu Washington a in ngat khovel ral muan na atana in sui khom pol Stimson Center an director Jenny Town chuan BBC hena asoi zolai di chanela hian rin tlang le rin ngam belchian dol thungai nom le bengwar thlak tak tak ilo be sei thin don nia